So, ibang $, ayo ikos-kosaya tuan healing, tetuan taken kapakapan Kamwahuiala, ituan taken ala sang Jesus. So, ibang katokela wasamileliayo, nature of God. Nature of God towards out upon God, there is God. God is God of now. He said, I am. Okay, and some of Moses ita create mind isapol mo character. Isi iko taman medudueta. Okay, Jesus walked this earth as a perfect expression of God's nature. Ayo ibil ko sa mame. Jesus ye God in action on earth. Nito na tayo udial more in Jesus. Jesus ye me God. So mo man God me Jesus katsto kasaliyang trial. Again on Mathew tuwa sili sa klemawo ipiluwata kay rayo Jesus arakating kakang sila ng Jerusalem. Wasa koros ng ko sa bakan koros. Katin patapatak na sinakokayakan o kapakaparang ki rongamawin wing court. Okay, tama? Kamu yung ay kimpatangi. With Jesus o ya patapatangi sali rongamawin wing court. Ya wing courtan armas bugititip choror sang court. Wing court Jesus katkito pon sampawat lifestyle. Style in more cup magotito sang nan lang. Arya bangkang kapulbulang at ay railakan magkasamo Jesus na narail more. Okay? Okin kakela kala aramasakan. So patak. Kakela kala aramasakan. Niya chay bangkang rong nan gospel Mathew, Mark, Luke, son. Bituan kosaya more in Christ. Patapatang wing court o kakela kala aramasakan. Kamu yung ay chabang kasaya magkita sapol mang court. Kaya chabanan so korasasa, machaban patangi chatame Jesus patangi, ug chabanyang kakela kala ramasakan. I ministry am account Jesus katkiyan sapol makan. I ministry am katkiyan kamu yung ay kitan uya katkatokela. Kareta so dita chailan patrobana ansong kautak. Mwomwen uya pang kautak o nak chailamen chay kupasang. Mamia me Soumwahu kapakapki. Nge mamia me tupak kamongota. Mamia me anan apaliala. I momot son mo. Okay, momot son Christ. Me pangasaleta me Jesus kachabangi. Ya momon Jesus akan maur. I momon komuyo ngoy. Atapan maur. Tapan alasang. Maur in Christ. Okay. Jesus said, if you have seen me, then you have seen the Father. Pingkaw na masani yang iralo ko may tita wen makumay kilang ya kumay kilang sa mayo. Imikos ko sa yaga me Jesus is God in action on this earth. Ebien masani makumay kilang ya kumay kilang sa mayo. Okay, Jesus came to show us the will of God. Nanson bueno sili sa kwalua kasaya. Pwede ko dito sang nan lang. Pwede kapayata kupuran i magachangkataryato. Iko dito sang nan lang. Kahit pwede buyata insenay. Okay? Imig igingalap ka saya keme. Achay po sana ako dito sang nan lang. Achay po sana ako dito sang nan lang. Tami ko saya. Jesus kats dito sang nan lang. Jesus makatsulong lalo mo o lale. Dito na chale ta Christ. Ima walong, ima katkilong posana. So posana ko dito sana lang. Kaya sa tayo pugiti, kaya sa tayo ratapan sampawa, kaya sa tayo sani sangan moment al, the tradition, the culture, tiyak tayo na panaramas, apo ko dito sana lang. Iyan sa mga child lugay ang Christ na child more, Jesus mag child lugay lang na child more, wato, katkito posana ko sang nan lang. Karena cha wad chopok sarawi connected daw ngayon sarawi ime chabang kakayr kita nan posanet. Okay, yoga saya kaidek insenay me akin buya. Coach tito sang nan lang puyen kapoyata kupuran i magajang katariyato kaidek insenay. Ime pinchises masanigi kamu yo ngoy kitani taweni
kecapan kitin senecakan aku peranggo tambangkak poita okay malakan me kalapil nawi kecikalap kasaya tuan kecailan mena saya aku peranggoten cebanana kamalaulau yala te kodani full stop medwata inner care would take over Lord would katokela plan gan would katokela meur solar ngoy akcela bangak roma tama cekin saja roma ko kapitian gauna kanterin sabol macam schedule kanter on our bladder yet nature talo during choice lale tirin sangat-sangat plan kasanti gento oraman tirina child orwatong god ap chaisu kak rong mau kupurang godo tamagot menchailen buya kapitiang god macebang koko kesango tala John ayak kauna bangak aude I kauna bangak masan child rong mau okay we na masani kichailen so jamakak itawen lai masojaki di okay, image Jesus wia, eka saliyang child example. Eko don, kapaya ta kupurani makatarodo, kay dek pain insene. Okay, so Mwomwen Jesus akan Kamwahuiala aramas magchay watak nan Bible days. Jesus heal all kind of sickness, all kay dek some, kay dek akoitra, korusia. Soumwahu chorus me wasik don Jesus Kamwahuiala. Karata abang ya kendo yo remyo re ni to na chaw ya solang Japan men. So chen sanama, ngay gins chen sanama ki mamauk seli. May kapagap kiara masoy ray mela. Kapagap kiara masoy ray chomaula. Okay? Japan so ja iji char ki chanta. Oh sa kapagaper. Porque tay kamele le mesong kapagapuan na release power and code. So na le dio Alesang kau no puegi apo so no pangkamela kakeden gemela ap Kamwahuiala I okay so and so met Jesus we Kamwahuiala ramaste kat pensam bawat we sapol ma ministry again Kamwahuiala koros He healed them all type of disease sickness again and Mathew bayori sak silua kachin masani Jesus arkachen kakang seli nang kalilipon kau kawewe seli nang sunakoke kan memen susakan kapakaparang ki rongamawan wingkot okay tama Jesus kapakaparang ki rongamawan wingkot akat toro ka saliyang rai mia mormoren mela mia weyo nan lang kolula weliaka Porque chailan kak patlong nan bueyo. Okay? Wasa ka sampal po yung kasayame. Eka chung kakang seli. Esa cha momocha wasa chagis. Eko weyo rapaki. Imag chay missionary chay kin song kalongki. Chay kin ko weyo rapaki. O aramasan salong. Maramas sa salong. Jesus sa chanana. Kachtora rapaki. Aramasan salong. Arya kakang seli kalilipon kau kawewe seli na sinakoke kan sinakoke wasan kautak okay memen susakan kapkaparang kiyang rail rongamawan wingkot Kamwahuiala songin Soumwahu uluwet koros rena ramasakan okay sikas kasayak chaban batak chaban batak o song Kamwahuiala pogitak chalukelong Jesus o Menan ibro isak silu waluwo kasali yang jay me sugun wogila I Jesus me chalu ke yon laleta pogi ata sapal jabanasa megdame answer anso me kapung wiyawi jay gowi anso me Soumwahu wiyawi jay gowi okay anso maramasaka toror sangkot miminan morin deep jay gowi jay banso jay charki chame yung gold tapang ngay watawat ngay mawar Awi kat tong Christ. So, assignment loud. Kau na likiyang kamuyong yang kau sa kalatami kat to ya. Kat to patapatang ko wing quote. O Kamwahuiala ramas. Karata ime kamuyong ay bang uyarang korosma. Okay? Uyo wat madu payo.
Riyasak payo ang sawad. Ari, mare apuntan tlawa sa koros na Syria. Mekareta aramas koros me Soumwahu kisongan Soumwahu kan. Usongan napalakan tuwecha aramas mengen suwet tietar pewe. De mesaliel kan, de motor kan. Koros kun wusik panaren Jesus. Ap kun gajun kakela kay Raila. Ge koros kun wusik panaren Jesus. Jesus niya kajun kat seli yesu jabil. We are unpopular. Makit ko parangot. Kat stum patango wingkot. Armasanana kalula parang patlo ng wingkot. Makat tito sang nan lang. Oyi release manaman. Katarway manaman in court. Kamwahuiala. So songan mau kame pit Jesus. Aramas chonga. Aramas chonga por klang lang. Oyi me hanser. Okay? I me hanser. Rachonga. Kamwahuiala pon. Karday kakela kay kuchaya so Japan chartra. Champatak. Japan man release manaman in Jesus. With Jesus kat lole jail. Mathew tuwao. Sili sa klimaw. Jesus arakachin kakang sili watager wasaw. Nang kanim kan koros. Imo mo sapol mo ministry. Bon sampawa to ko sili. Kat sili. Karadan sa mepil masani yung warango. Kapay rail ta kiyang rail power. Obel ko saya. May kowe. Kumail kowe. Kachay bang uyas saulam da momotso. Me going church. Me mission-minded church. Okay, gusto ko sa yayar, manamparang ko na pata, cheban patok momotso, wasakoros na sampa, mepit mempombe, kautakan mempombe. Okay, cheban kowe, megay kairta, rabanyang Qatar missionary, wachailan kowe, puy magchay pegaran, chailan kuwang, uyata sa pulmang kutsyong patak. Masanin ang ko sa pakan koros, ako patak nan sinakoke kan, kapag parang ki rongamawon wingkot, okay? Ime papasa na chay patak. O kang kakela kala aramasakan. Anso me ipatpatro sa mainland miyawasa me ngoyo yung ikan kuwi. Sa patapataki chamasa no sa sek chokuwi ng kapaka. Aramas ka chapta manifest, takot manifest. Ngayon sa wach mimireral ko pichi rock. Karetaray popudi yape. Okay? Popudi. Dew yo wur. Pokita ngayon sa wach mimilalew so jaman wrong masano. Jesus manaman. Kach lalo mo yo lalay. Aramas me ngayon sa wach mimilale. Rachukak stand. Presence of God. Rachukak karani. Rakan manifest. Rakan mokidita. Okay? Mia kay. Wasakay. Dapat akchar mokididar. Ari. Puligiti kapakabo kuwi mga kausasangan sa ochen. Kahit kapakabo kausasangan sa ochen. Abil dodola ng patak. Dame Jesus wiyaw. Como yung ay kakuya. Ikarapan na chale Christ. Ang katsinandala chapo yung katawlul. Katukela kahit ang katawlul. Katukela. Dame kachin wiyayaran sa mga kachin pon sampawat. Ikarapan na chay kang gold. God so chamela. Es chamela. Emela. El lokolok. Emela. Apoyasata. Okay, so we mamor. Physically akat lang. Spirit akat lalamuyo lalay. Akat wasakaros. Akat wasakaros. Puwegi ata poson. Chasotro mengam-gamayer Jesus. Chamen Jesus an kowe. Rojo to aramas. Niya tatong kapalwara chaka. We are just empty vessels. Kachel taja pewin. Ak ngeno yeinganan Christ. Kach lala child kuwang kalok. Kuwang sapatata me Soumwahu kang kuwang kamorla. Magaratan so me sagangkal kaloko kukuwinan. Wiki utra kukuwi sang iwasang kosan. Kau no transformi raila. Kau no wugit raila. Uya kan raila solang. Korusya mes chukamelele pang uya lalawe. Eso chuya tam megot. Okay, kamelele so chuya tam megot. Tama udang kupurangot abang kasinan. Ebang poida. Ebang nanantukowe. Okay, just chuka karodi.
Dame katin wuya ransa me kat pon sampawat ye ta me katin wuya answer what nan morung korusia me available korusia me ko saya yet ngai maing ta tongkenia magare tai bil rong seli testimony kan kai te kacha kit kai te kacha mission team in kona pata mia ta me kai nan momo so chekan mereka melele ipsapal kamelele ngen sarawi alialunan manamanen kauno nge rakas kasaleta manamanen Jesus pogita Jesus kaite kichaila ramas madualu isa kweno nia sautuk pana aramasakana wapana re metoto mengen suetia tar porain Jesus a katin kauski sang sapolma masandra emasandra and data bidoi I bidoi okay Jesus masandra angin saucakan metia tarena ramas bidoi katin kasalata kiara me Soumwahu okay Mathew alu isa konomi kasaya so tami yogi ang kachal ranwat te ayo palasangayo yamoman Jesus akin ministry yamoman Jesus akin wado healing Kamwahuiala aramas ari magichaka kasaya me kachaka melele Jesus so ang koros me chawata kata chabang kinalasang emasaniyer me sa jogan wukla masa jogan wukla what ki chakakyang operate chakakyang kasaleta manamanen god pag chakamelele kachungat lalata kachungak wiya yaran sa me kachpan sampawat epilbang wiya o wiya kodo tame wiya nan maurin rail kan makasamoy matuisak rachigitikeyo Jesus ara malipapana sapol machompatang ekriya mano ogi yang rail manaman en causa sang renar masakan ngen south o kakela kala sang Soumwahu o luwet karos nge kapreyang ibro ko siya ibro isak siluwalu Jesus tuduejo ayo ranwat lakap so acha mata wongi bangko saya ma Jesus ki yang warangko ayo manaman ngoy men ranwat i jam manaman me gatonya ranwat i katapana type sapal chabani sapal kitara practice kitara watakata kitara kakawela le kom sek pangakita kau tak makom sutukelan lipuang kot ngoy pangaki amay sutukelan lipuang kot mia ti pray mia nana kalula boso pe sampuye masanier nge masanier tame ke chailu dia lawia chaipang wia arma chawia ben ka te pakalakal akchela nana repent chela nana we kon go te pachaikan we chugan to tong deep chugan to tong yarmas med deep kareta meman mimisilinan deep chuga kasaleta manamanen god anana repent Jesus pantatong kicha makalakal so chapani sapal po makalakal ng raison ka makaligitada kajap men yang kapakap kau sa wingay sa ochakan okay kinta masukak law we Satan pues Satan manaman yes manaman ego chiligamman okay ego chiligamman ego lucio Jesus kachen malipapana ya kerral tu jaga tena ker kamu ya selin senamui as meman patak kamu yara ronga tape keren kojo kamu yara moitang yam dor emasanier makabang racungatai bang potlang okay pakin igin penai kapakabang kau na main coach taka mu buya lale igin tasong kon taka mu buya sa mes chama mer apo ana emen irong ai poson puenka kasaleta i okay emasani me malipera el pana warangko o kiyang ral manamanen kausa sang re naramas karadak chekin tay kausuk ramani kausuk tra apo kausuk ni marangkaun Jesus pokita marangkaun Jesus manaman Satan masakrong I kausuk ni marangkaun Jesus okay o kasaya me kakel kiyang ral manamanen kaus ngayon sa re naramas o kakela kata sangan Soumwahu luwat koros madu isak riyaw isak silu
Jesus are masani yata o masani yang olo. Kapaway po Mwomwen. Olo ap kapala po ansa water. Boba o ya. Taiba ninja. Let me what nito kaya ang doon dia. Mathew isak riyaw. Isak silu. Jesus ar masaniyang ulo kapawi Mwomwen. Ulo ap kapala po e ap maula ang sa water. Tuweta pali cheyo. Okay, na storya ang sa me Jesus wiya. Kamwahuiala ol motorman ang sa sapat. Okay? Ar puinin parisi meken mamorki kosonnet kay te kalangan en got rapuang pueki wiya ran sarawi. Matawa sa kapangan ko la sarawi ap sa kasik manaman ko na wiya ran sarawi pues sarawi. Aha. Ira chuchuke sa payo parisi ko bedoisang nanamuang kapakapo pokon pa na porang kapungata tuwanar pang kemela Jesus. Amatawa sang mamao me kachin buiya apoy kira mokmokit ko sonnet so chang ensaraw na naral meur rekopa na re meeting ki yamo manat pang kaudi yamo manat pang kemela. Okay? Icha moment mokitin parsi me uyawi nan momotso rambugat. Mokitin parsi me morku kosonnet kosandina ramas. Socha ki yang go charal meur por nasa tame Jesus ngongla tame Jesus kachabanki meur na ramas. Okay, kay te uya pa na ramas. Meur na ramas. Chailen meurla chailen gola nan lang. Chailen yang an susogo wing coat murin paluar wataban mela. Jesus masani yang all mana kapala po an sa me kapala po puekia chok e o say e tueta palicheo. Okay? Resto lopo perenda po Jesus via manaman Kamwahuiala aramolta pokita e uang aral chiak. Arya imigos ko saya. Ran pukat kecil maurin aramas nan momoso kecil dueta. Terun momoso maurin parisi. Cai kilang okay aramas kap kapobodi okay aramas meminantip cai secel lopolop. Oh kuprang got paita. Ak cai mengkisang apu ko. Cai menemun citiang. Cai mensui kesana na cai momoso maurin parisi. Okay, tama wiyawan nan Jesus time icha merrepitan sawat. Kamu yongoy merong ngilay Japan men alasan Jesus Japan men on Jesus side. Okay, Jesus sa Japan ki Kamwahuiala ramaso ni kaunop teran sarawi. Who cares? Men yaran po isong Kamwahuiala. Okay, isong Kamwahuiala man. Israel puek yara wiya mokmokit ke kosonnet rantai pani in kisang otaman ke sola pan yangkit kai dek momonat kun wiyamen. Okay, iyai kapakap ke chaipan pokong kot pechalender morin parsi chaipan morin menk ididawen wadak chopuk sarawi tame Jesus wiya yang wiya anso chaipan sujokon wasalok chailip sabal chachon chail kidiyang puko chachon chail wambaron chachon chail sompatak. Okay, chachon chail taidel tigan badre sujib sabal sujoweweki masanang god ar tame chaipan kosaya chaipan wiya momol pan ko na bata momol pan efriom momol seli ban relkan me patatanki masanang puksarawi apang kosaya re so go plikam re wogitalar puksarawi so yang waste time kosaya so chara naramas aptami menkakela kayang child ran what kitalena nana kot anana ko to
Yerameni charki assignment in an allowed po child. Okay? At assignment in kauno amasani child patango wing court. Uche Kamwahuiala ramas. Kamwahuiala ramas. Magche kapakapero so mela kaisisol. Repent. Lukuriang court and mahakon te pachekan. Okay? Chaipan meant to Jesus. Armas koros wuzito kapakap Kamwahuiala. Iko sa yayar na newa sharing kantuan. Magdina Susa Street nan mainland. And so ngayon sarawi tuwa siya marati wasakiso at ang wasawa Susa. Iral me break out, iral me tuwa siya kay buiti momotso na Assembly of God. Me tuwa siya well-known kita token ngayon sarawi nan momotso. Sambare rebuki yawi. Me kokop nan wasan sarawi ko kasi ya muren para buki sama kauno pan kalau de la tuwa siya ngayon sarawi. Wasak oras me patongkan bilpan ose tamache wata kata ranan wata amen tame Jesus wiya okay nan madoi sakriyawa kaitek Jesus kalep chawiya yarpo mia aramas nan history in church makapan search Azusa Street the revival kabang kilang me miya aramas kay kauno tatong me ngitok Ral kapakap chong yose. Maskun kapakap chance om kilangatawasa. Okay? Kamu yung ngoy ata iwang ko second teacher. Pumaichar at chabang kak yang kapareta songka. Okay? Kay tek men siya men insensuet ap men kakela kanan nga na child. The child vat pasangoy men mamayrin pa niya samaw. Ap iwang ko to suik tip. Suik tip, kailong tip. Mako ang armas koros makailong kong child. Po kita, chay sa troka kolokol mong yung sweat, akaw na tatong kong child. Ngay chay bangkin, kaw na tatong ki chay may kot makalagal. So chay bang yung kapakapiro, so chay po katek lali at child more. Uwe ko ang coach tipachay kan, so pa isang tipachay kan, tama lo yung amuso sa sapan. Okay, ap yaramen iti lap chayo me, aso po so no me, kaw na sa sapan ki. And, Alabo aso posono aban so cha lady. Amo posonan kombang Kamwahuiala. Ime yang kamelele. Gengoy king kapakap kiramas maras chumawala incense wet. Imen wong got laut sang mo. Gayap kay te incense wet magandola. Boy bileo wrong mind te matamataw sapong because ko sa yayo aramas chojo ken kapopon ki kauno aras chukilang rail. Gay kapopong ke kauno mau kecuman sapeng mabang pralau ya seliyay. Abiramen child uya sanganggap cakay pukapo ebanu di jabon sambawat. Kapandela koros akan mia karapa. Eu kauno ken suguli ki child pok child nutang lalapotong ya masaniyar. Magchabang uyaki ya chay wasan rock aso jam meko chu chay bambaki. Mes chapangkat kito. Eu mia tip meso cha sapenki. Eu pingkap kapandela po kupurki a chay kung kukuto mo. Okay pa ka chay sapangin kapakapakan kan pasapang chay so pesang ekot. Mimioran sa raw kukuto ak chay warlang kao no. Okay kay tek sangon relationship me pongki. Matawayang ata relationship nampungan popot. Ikara pa na karasayang me olo ye Christ liyo me ye momotso. Pwede relationship intimacy limpak pa na eu pa na. Kaminian, kaskasay pa na. Popodyo sa kaskasay pa na, irasumao. Okay, irasumao. Ama, chay kaskasay pa na, chay lilimpak pa na. Express sa chay limpak. Okay? Emao. Intimacy, tuwa siya. Limpak me yaw. Me sweet. Ayaw. Pilduwa siya chay liwang kot. Kardara masaman me ayawang kot. Lol. Akapakap kanken ang so koros pasapang. Pali loud akin pasapang. Karamasaman meto sang koto, apuya ke kota spare tire, men lukurang ang sa manane. Echo kong langwa. Kar kapantela po niramen kapawong ke kot, irong kia chay maur. Ap Jesus patang ke wing kot, Jesus Kamwahuiala ramas. Karita kamuyong ay pan tuwecha. Chapan alasang, chapan tuwecha. Alagapan, watong child deliverance.
Kaskulin deliverance peki. Me toto pekin kolia. Chaki me lama deliver ya. Chaki me lama deliver ya. Melel ap kuip sapal. Kuip sapal ongais chichaman. Chichaman ay call germas and deliver ya. Pogita nganen court mi rechel. Chaipan wewe gis ke child ren kauno. Okay? Chai sutuka control panta talking chepel. Poman be nganen court yes lele jela emanaman. Ekelail. Okay, so laka pan ibang kaun sakala deban chapieta apmo. Kisan kapaka metu kaite kapaka kisan yamu mun Jesus akin Kamwahuiala. Te heal. Apang ko saya deliverance. Hallelujah. Chay kapaka instrument wiyala lesson on rera yan so koros menen ekis ap challenge kiana wiya. Ekis kiana wiya. Kalangan. Main kaun Jesus kalanganan kami. Kapag nga marami saraw kalangan kapingki ang kami sapul mamulim pa kongkit ng clockwood. Iyay kapag sapan tuway kami. Susutra lugay long kami na natin. Meor po kami yan. Susutra kasalita kupromi. Main kot sa partisang kami yo Lord sa kapag kiyang kami sa rong wasa. Masa wata katar tamo kami kung kachunbuya sa panalasam. Nituwa nat kamelele. Ayay kupromi nan ibro isa ke wano kom kupur perengi rong at poson. Kom kachung kupro kapaya tayo kang koros me yang ya clockwood. Obil banyang video with more blessing and God. Marawi pa sa pulmo mo yarmas koros. Ni marang kaun Jesus. No we at kaun at sangkamor ko kolaja. Amen.